on se kwadwo ye ba nti mi se mi ni kwadwo hia se de oye mi ni ache wansa na oye ye efie su mi nsi bi e papa na si fie na mti ensa na mi sika twa nkwa so na mi sika twa obu ha edu sika ama enso won sanka nsaka so we ma brother full money itwa bi wo mo ka ngeto ye se bra be asem ha mi ni bi ona sika mo tira nya de wo ba adwuma bag sim atim hwi sim person ya wan talk ada na mi talk ada ti o be adwuma frɛ ko aba chama na ba I don't know why you friend me na no why you so am friend me ko jonka sala we call America ko shia ye ma America atachiwa wo tiri for say onya bo chema esu. It's all about Angie's Ball TV. California, mama. Kalipa papa. The national mama California. And then mama said so. Mama Kali ya Juma. Enti maba baba ye Juma kakade mama Kali. Na say chana we udi ko this ya. Where GH Kali. GH Kali. Jane kaka J. Jane. GH Kali. Me can na mafodi o. Na o ka tete fodi no. GH KALI. Anti GH Kali. Wo kana Jane. Jane ya tete folo. Nti ka more than GH. Na me so ka GH. Okay, Jane. Na akoye sa. Kali papa. It is a story where oh you know purpose say the YouTube na enu ni wa nipa ba ye mobo YouTube ni on ba ye mobo na say nipa ba ye mobo o ka ba ye mobo na enu amene ohenere mesese du ko konfonochi senior ekohwe o senior we senior okay o beto na adwuma nam no sai na yire okay senior ye koye donation ma keke na menini kasa no na o ka bibi se ibusa ne se eyesi ya adwuma no foto bi no mbetimi akofa sika bi afrim e dia supporting mo bi e ba na bibi se ya o se adwuma na mo ye no eye tutu bibidie ho no man tiase tutu bibidie no kan ya no ho no se me nya na me hyeda na tenase na wa che me mu pa yi ebia no se na wo so kan na se me ka say se wo se adwuma na mo ye no de mu nya YouTube na mo bebre say YouTube movie sini no ni nyina e Ghana money ana Ghana money ni nyina e Ghana money na me pesa me kire se wanya adwuma o mere unidi nipa bia wanya adwuma unidi nti unya YouTube anu atwa obi frɛ wo series anu atwa obi frɛ wo ye anu atwa ni nyina ya adwuma nti woto ana abɔ mpa ye se we be frɛ akoso be frɛ wo kofi be frɛ wo na kese wunya ni nyina aka ho a na abotoa see the adwuma na mo ankasa mo ye no na esi emamu bibi but aside eno no de bibi fufuro bi edi ho no mo a emfa ne say ne mama Kali enni bia madwuma na maye no bibi wo ho no mo adachi bi no ye betimi di ababeye bibi amama ende bibi ansa ma till now bibi asa ama bibi asa ama ye said you obenya no na onya 10 na di bi atre to ho na tu wan kasa wo service ene say Kali adwuma amoamo na ne obanya den nipa bibi ni adwuma ye we nye white man adwuma eye black man adwuma so ti sa na wo say go say obi nim ti mama Kali o so fi twese ni nya mama Kali ehye no hopa se ka akora me ni bi fi twese ni nya dey me ni ayi wo mo ka nketo ye say bra be asem ha me ni bi twese nya wan talk ada na be me talk ada ana no ye ntwa uka ni etua meka na me sika ni ntimi ntoka ni etua meka na nya ka sika de e bo fro no wasie ye wo fro no wasie no to ye ni papa na wantimi ankasa o metwese ni nti me free me car na aya metuatua mo ntimi amfa sika anko bobosi anya an free car da dabi me de ma anya bi da so obi ye bia me de ma na me sika ya say a me di ko free car say na me da central aseme na no ndio na Kali so atan so twese ni pa o me twese ni a twese ni bebe so cut your coat according to your size yes na e ka no me twese ni de na me sika na ntimi ntoka ketimi to asan kameto na sika mu tina nya de o ba adwuma bag sim na atim hwi sim na de wabesi sika no so ka to me de na matoka enka ne kwa na ya kuro bu anu aju sika di ontu ya uka na be de na akobu saka no wikira ho ana ya ba beche wa ya adwuma na wiere kware ya santu uka obi wo ho a obefa sika di ewurade na ka mbo na wantimi anya na efie de
betimi asi efie so mensi bi ebi e nya mepede a emire bi beso bi a na masi bi de sese de mensi bi me papa na si fie na mtim na mebo a me papa na osi dan nsia anya sa de anka waka so dwuma na de wantimi amfa na be nyesi menya nto anwea ebi a na de bi bibi a nya nyame den bibi a nso nyame ye abrabo na ye bokọ no da bia bibi betimi asesa na bi a menya bi a na ne masi de sese de menya bi sa na tie ene se kale obetimi aka che obe ka se mama kale mehwe ase nya obetwa nyina ene amoawo oh amoa me se na misika swa wote ase na sika ni swa nya me nko aso na misika swa obi kura timi ji usika obi ha edu usika ama no enso won sanka won saka so we ma brother full money tituwa bi na odi ama no koka de ehun timi nkoko ntokwa okoko ntokwa a nipa na usika akodi nwa kro mfama ona beka se nipa asmesi pe ntokwa nipa asmesi nye na nso so de wo ye no wage usika ti eje bibia me nyame ne du bebi a na nyame ekoma ne se nipa ko bi ama yade dindindin bi abono no ne number bi no ntimi nya hwe ene se wo ka se ne mo mpa na ma producer sent nkofo bi ya dada dem na se mo artist ni bi mo me mo obi adi sa artist bi a mfa me ntwese ni na me ka se bible so ye papa nko ani munti ana me nka artist bi asem obi yare a enya ye ne ama na yare wo wiase wo betimi ayare bibia betimi esi bia na aduane a wodi kura adane na nye nsuo bi a wonom kura adane na nye ene nipa so bre ti bibia yare betimi o se enye ho sa abrofo o bo ni ko check up ene me ka se me kura me no pressure duro no month bia me ko check up obo ha wono hwe on ko check up odi na mpesie odi ni fried rice odi ni niama not ni be na nso yare aboabo agufa me de anya dan abosumi bia me kokko hwe me mpo mu kakra enkomo ya woni mi di na atwe ma adwan si asemwezu o se mama ka wa adwuma ni mu ache se na wo ka obeto maame ohen yire mesese beto wo mo mi seniors kuatache wa beto beto wo mi seniors ti bom panyimfo na se ache bru wa mo ne mu nyina seniors ha sa na meka na se kojon kasala we call America koshia ye maame kuatache wa na video post ye no hwe nsem anam gofo ka ebi ko ache se no chewa oso oba Ghana na omra metwa ne sini na ohene yire mu etwa sini mama kalemu wo mo ye omu ni se bebi o wadu no oso ogya adwuma ye na nko betena Ghana na man focus se mo wa ha mu twa mama kalemu wo ha twa ohene mu twa akire mu nyina wo ha twa nti wakotena bo kire nko onya no nko omra me yesiri dwuma obetu ni fo se omra me onya broche me yesiri dwuma obi ntu kwan kwa otu kwan no obuta bi sinani so yame adom so okodu o nyame boa no e ma ni nya ekunu na wonya ekunu a woni ni kunu ti hoyi obetime agya no ho saa na oba betena ha woni ni kunu na wo ho dododo ni kunu kakra enti me de me ntimi nka so omra otima se e no nso so onya akwara ono ahwe na se situation ne nya de a e no obeba na nya de a se ne yete nyina obi ebre nti nipa kro so wo ho na obra bre ne de nyame bo nipa na ode kan ye moja ho so obebre kakra enti minim se mintimi nka so omra so no ahwe na se enya de a eno baba na wo kunu wo oba ho na bebe papa no awale a wale se nche enwi nti e wo so otena ho kakra nti o bi na o ni side video no hu yo ne ko na ni aje ni ba na e ba na ne ba ne ba ye ne ba no se nyina ye ba no no se kwadwo ye ba ye ma me fo ni nyina ye ba ne kwadwo nti mi se mi ni kwadwo hia se de oye mi ni ache wansa na oye ye ya hu na ne ni aje hu na no otu chama no na asa na na ne me ba ni o oye ye kama no kro okoda hospital yo onya accident kro okoda mi ne kale kuma se ko ye ye ko hwe no kro awasa ma yesa ani eso papa jaja wo yare oh me life papa jai wo yare wo se o mama munye me ma me no mo ne eso ye je ne boko ne esire nshira ma no enti o ma yeska ye je okoto ne ma me no o ma ne ska e wo so oje omo se chewa so do ebisi omo su omo sinim na onye sa na omo hu no ebisi ne so ati na na munim chewa no no oye mi hu chewa no onye small girl o ti se ne bisi hu no etel na no ase wahwe ne husu ye kura bankofo so che se no da bi ne so ati enti abroche nye ma no omra Ghana na me ka se mintimi nkasa abroche nye ma no enipa ye te wo no da bi ho a marere bi bebo na wo so asesa
ebi ana o yare kura obi nim ebi ana ne ho ba ebi so ana bre ebi onya kwan nyina ho me yie ebe ye kwan bebre nti mo mo nkase wo mra ho nya ma no enya ma ne de asan ko no obeba bebo se ho nya ko no aso ko obeba na say yesi musika bi aba yesi ni sika bi aba sika bai oh ye this yesi sika bi aba na say ana ye de abesi ni for wonje kwamo ne de bai aban na de aban na de aba busa busumuru mu nyina busumuru wonje say sika bi aba oh ya ba say 20 billion eba 20 billion titi sika ne be mo 20 billion 20 billion itu ya nke che ebe nya sense na mo cha ba so mo de sinifo enso kura se kakra bi ensa unya kakra kura ebetimi a ahohoro ha ebetimi a ebibi bebe sas kan de bramo enye se mo fa nko no aduane ni o mama kale ana ayi mo se o si kan de bramo udi ba ko didi umfa ntwa sini umfa nya adwuma yese mfa ye de ye de beboa sini adwuma ne de ma producers ne directors ne se mo fa nya hye sini ni ma sini ni nko nanim ye de boa producers ne directors Africa ha de se wan fro obi anto ho amfa ne Ghana card anto no ho na de sika ko hye nipa be kakra bi nsem a oboa oboa nya nipa nyina ne benya bie nya bone kura eye no kore eye tate wo wiase se wo de sika ma wo nua bi na ono anyina ho bi aye yi ne de ahe ne nsem se ya o papa oboa de minim ye benya bia nyame nanim ye nya bi so a o ma wo mo nsem nanim 200 billion rather 200 billion enye 20 million Ghana cedis as kan pon e dikala wo se ska ye cha wo nya bi da sa mo nya se nche oh ya che me ntie se ye che mom se ya cha nke no o yere beka se oh ya che me kwa me kwa ye no ye ka oso ate se aba no mu hu ba bia se emedu ye bet ono po ye post wo mu no hu ye na me amete ye kwa de me dan me hu me de mi su hu bebre isu mi nkwa isu mi nyame na me su mi berebre because me fa mani nyina nkoto so wa nya bia ayo ya eba na menya bia na madam nyame ase me nya bi so a na metema brabo motiwa you see I was starting say one cause we twa adwuma you see what than producer first now we artist you see we producer we twa we adwuma pressure na producers mo modern mo sa time no uko producer ne ye wade bia na wonti ase ene wo ye adwuma no wonya sa experience afere obete o mase kakra me ni producer bia nkonto kwada wo di producer ne director ko a wonu me se wadwuma ende me ni producer bia nkoda obi a na me nkoe na me ye tolerated woman enti me kura me he na ne ya nya me fa na me so maka kyo se me mpesa life no e wo ho sa na ba ye sa na wa ko ma me fi akotwa asini na me so metwa me de na omo nhyɛ da ma problem sa ya na late e na nkrofo ye omo nhyɛ da ma problem sa so so ye wadwuma artist no se na o si ye no omo ma pressure mama kalis card ma me dey ase so me ba me ansa na mema osika no na me ne waka sa mama my sister bra me sro me ni sika obaje me san osise me so mama me ma say di pa koro ti ase na ade sika ma no asem bia ni ho adane ko obi ba me nche say ni sika me ntum na me say eni ma nche da nko yie bebrebe sa nti dem de me ma ne bia onye na ketuwa bia nsa sa woto no obi frɛ wadwuma na say 1 million kura na anya bi na wotwe no wonya be nan ya na asem yensa ensa nti ya na omo so omo ti ase anti ase so na akotwa wo fade ya na wo fade ni sika nyina be ma ye kura ye na mo no se me bitwa bi no be sa atwa obi de obi ni sika me gye de ode be ma me bia obi ni sika me gye de ode be ma me bia o ka se obi ni sika o gye de ma me na say obi oyi ka se bi sanko ya na me se mebusa obo ni kwamna bo ache so we ka na sam no o se mantu ya ne ka o se so wo ba ne set so a onu twia wo ka se ne muko ba bia mo gina nanso onu be ye ode a ye wo pe bia na de ma no 1.5 200 kwa aba na man sketches ni ana na so obi ya to go do no man sketches ni onu no mi di ka kura ye onu na di ka bi ebi ko me ma mie ni ntem bebre ana me ka kire o se
se sini no wo hwe na sika na ade ma nipa koro wo sika so a wo ka kire nipa koro so otu ya meka dia me so wetu ya neka oso no watwi me dia na oba wa wo ntia watwi me dia me so metwi di enya no koro da me ma na 1.5 da say ye adwuma na onye 1.5 yen ka ye sika nkire obi ye adwuma na onye 1.5 adani bi na me ma ni sika na osisi anum so kwamna fafa na so fa dropping no so fa drop me so man ga so fa dropping me ye producer me furu ka na mesi o on de no fa dropping aba e dey so ba so botom na ade be fa ana me bo so ba betwa ne ka o mani sika emu se metu awoka enja de me fa wadi da won sa me ye ba time me wo ye me sa enya me de no no kura no ono ode me no no kura de me ka o me ne ye adwuma hokwabe ayi eni kuro mo hokwa friends domina say so no kwa nche de ntua me ka enwie but ya na shim de ye no enti wono me ne ka na so ne me ka me ne ye adwuma ache enti we shara bo wodi nti na ma na wo boy ya de wodi ne ebo na me ne ka de wodi ene ebo me ne ka obaye wadwuma utua ne ka yi na me ntua ne ka na so do sa me no onyi 60 million ena onyi 50 million de oje no eno ana bia na se so a maka se okwabena mesra oye eno so ka sa for drop esa na sika ba bia funi ba no ena me se ye me ne ka eni ma bi ho a wo ye wo life mo enye nti me ne ka okay oti ase me ne ka is me so oye me ni oye me ba me ne na ye adwuma ba me ne ka obaye adwuma frɛ no se obaye adwuma frɛ ko ma ba chama na ba ano no oye adwuma frɛ me na no oye adwuma so am frɛ me na kase bia na story na unnim nti na wan okay so frɛ me de a meye me ntan obi a me ne obi an kontokwa nti sa adwuma so na o se maye mama kale o frɛ me a ne ya ka esika sem tiawa sika na ese mogya ho nkonkon a wotu anipa mu eno nko a woni nipa koro ka wi a na ko ye na adwuma ama no many mama kale di nkomo ene wo ye adwuma one of the producers I say ombo adwuma pa kale o de me tutu yi kale o na be say unye producer ketwa bi ko na obi be mem sika da bi kale say wo ye adwuma enye adwuma na wo we YouTube channel so na what's amanfo be kwa kohwe na onso watimi enye bibi go bi mama kale adui enya afi na mama kale kosa ko ye adwuma din bia sini mu an wo say kakra o ye enti o channel na abusi so no amanfo wo hu ni adofo na meka the provocation if you know day me I know day muni ho a mini ho GH Kale no mo hwe mame anse na no aye mere kakra nti ye pegya no ni nyina so be gina mo so ba bia mo wo bia abro kire kuro bia so ba bia mo wo bia ga na fo mo hwe mame na ba ko bi kura so ayi ni ti Kale GH movies Kale GH movies on se we movie she ho mo hwe mame wate muntina mo wi ase yes channel na yakwa etu ana saba akone de ayira say de yisu ni se Kale papa ne de ayira de yisu ni se pa GH Kale na Kale GH movies ndini nyina wo afa kwa na ye de no e ba so okay tu ko YouTube a be hu no wo start ye YouTube adwuma kakra ya no wo hu ni se eye ma o eboa o chen kane no ko se nyame so koro no ni ye mejure susu mintimi nkotena dan bia no manya age awie manyina awie mintimi nkotena dan bia no ti we ya na metimi aye adwuma me ye adwuma wo be ya se wo benya so 10 cities no onye bia to aduane adidi eye adwuma ti mama Kale se wa metwa sini wa meye sini adwuma na ka adwuma be mpa na nka person ka we ma ye adwuma bebre o ewi ase wo benyina duru de madwiri no ye niam bebre ma ton sapoda makotogo kwa so da me la say inka ka de driver na da me de ma nam say inka we mi wu ya kene metimi atwa we ayi ye adwuma bebre da na nyame ye bibia wo ne bre so e bre aso say me talent o de ma me ye sini twa ya so me twa me de na me didi ho kakra nti me nya adwuma bia no na me ye say de no na o ye na masom nyame kakra aka ho ma ye adwuma ne kakra nyame aboa me kakra eno anam de wo wi ase mama Kale nsam am say ewa pa nti no wa ye adwuma na che wa ye sini adwuma che ba de ade ba ko ye me de ne say
me ka ma me che was and how we see a year no ma me no many age pa because we are see obia is it be odwan pe no de na kakabo aha nti na fix do baby a mususu comment for na mususu nkasa bebre mususu nkasa bebre edwuma no ko bia yesini na beta na nkwa ne konkwa no so be mama ka se mo nkofo bebre ho so bi okwa ne konkwa no kwa se edwuma no ko besa ba be bi yes because niam bi okoko community no konkwa no ne ebusa pe Judas tu kwa kwetena abroche so many years so o ma bi ne ho to no kakra baby abeko bia wani baji bia no otena se na kala abroche de one tribe da oh me mako Egypt aba Egypt say abroche nia Egypt Africa ya chira ya Africa na ho ye bantama ya chira ya kale na ho nye bantama na nye kwada so ufa play ko ya ne ko ya de Ukolandia 6 hours. Nkuru bebre uko 6 hours. Egypt 6 hours. Oh, okay. It's na pray mo. Ko omonia ma no so ye different kakra. Nti honya patase, honya santase, na honya south baby amete no. E ya brochire nia. Awoko ye de wa Egypt. Oh, sasa me na ba de me ekoko hwe ball. Ti say e ba mo ko hwe ball we no. Okay, African Cup ni. Oh, okay. You say ko be 8 years as 9 years. Omo bo ai. Inti metu kwan atena pray mu the fact say France ni Europe ni America ni menko America dey buy so me say California ye mikro ti America dey se ne tie bia me nya me de me beko anu dey me nwore wo ho nkora aye nya me de mere ye bibia uti wi ase nya akomapa me nya me enra hye nya me emfa no gotu mirika na obi ani oni mirika chen eko echen yankopon but the bre ene na sama juju se metwa YouTube na metwa bi no enti bibia ye mere sire nkwatentene na sire ahoden ya ka nyina nyame de bekeka ho obepere ho a bia na anye kalutwa sire nyina odi obi nya like odi be ya ka osini mo pen mini bi no ye aka nso ya bobom ya bubum kalile bibi ye ya kasmo bubum ya bubum so no so artist ni bi ne directors na na say artist no mentimi ani wo manyansem artist na nkasa artist na mini bi ye akaba samre ya bom dadaada ye kama ntimi ni obi anya aka umo obi ani ye ne si woni ebi ntema bi de akayo ba oh na ye ne man ketenkete o se nipa ni nipa de aduane ho kora akasa betimi yesi enam ho obetimi yesi ene sika ho bibi betimi yesi ba se se yesiesie ni nyina ntimi no obia ni asep wow se adwuma se na mu ye no opedi se ya ana opese sesan ebufu bi samra se na mu si ye ni se ekueku kalima na camera so no akoye ne de we ni no akoye ne de mu pese enye se ya na open sesan bi wo opese enye bibufu bi ma wana nkan sesan se opese nka adwuma na bi de nka se de nka ye nya ni se ya nka ye pe ni obia ni se ya we ya ye mamenye foforo ba ye be ya aka ho foforo ba o be ya aka o pe se ya ye pese ya foforo ba ye be ya aka me wa dofo bebre ya ebi mo me na me ntwa sini no kacho o me ma dofo ebi ya me ma ebi ya me ye ya mo me o fra me a mama kari o so hia sen esi me hia kakra bi me di twa YouTube no de ama me na makoma to me say fom me bom pa ye mamo se nya me nyem yi o momo hoden ne nkwatente na mo nya adwuma na mo mfra me mama kale wo hia de en me si me kotwa me adwuma no ma me kakra ma me mo me number me number is 0552 871 686 0552 871 686 we did the adwo aboyema lover mama aka California estate California fufuo Calibi bia go be a company so na the California Ventures to na California bibi so be o nya fufu joint bi fufu bi dua bi asese na nkatintin bi kalinke ba be di o kwan mamo kama salad nkwan kama ya mamo kunim salad nkwan ke wi ase na ke ba ya beti be di fufu bi ya na ba set na nka wa sa na me ye nkrofo me fufu de na me ye na nanse na me nya bre kunim salad nkwan no yi nya ado anaba eni tomatoes na ba na de wapoto
ni wo janya ado ane ni tomatoes so poto a emfe na adwene wom na super ayajajaja salad nkwan kale so de mate ne ke se ban fufuo pa de me ya de expert pa ni se nka ban kura ya mama award ofufuo metimi a kire boni kura fufuo ho ne manyina eni ni die ntimi ni problem mate enti do do me na ya on frɛ me mama kali na so hia de me si me ko seti o me hia kakra bi a me de be ye wefe me hia kakra bi a me de be ye sei na agora na so na e kama ye na mama kali de di nkom e mo bi odua no so na omo ye ne ma bi gugu me pa ati ne ma ntwaso ntama hwa me kwara me nyina se omo nye kora sa ma eti ye de nkom be sia area ne akwakoye yakose so akwa behind the scenes ka mama nchi adofo mi chi adofo mo America Germany Israel ehine abochire nkromi ntimi mu wakora na ade asa me chia obi a nyame nya mu yie wate onti na nim nkyere mu amen me so me chia obi a nyame nya mu yie na onti na nim nkyere me dey the fresh boy papa J me ne mama kale ebedi enkomo ntimi ko ne channel no nyina so na mo hwe na subscribe na mo share emfa ema no kakra na omo an ekuta industry ni mo nya sa nka industry anka atiato thank you for watching your best and so share you thank you